Evo, vrana nosi orah. Evo, pa nije vrana luda. Evo je. Pa nije vrana luda, bola. Dobro, ne snimamo zbog vrane, nego zbog kalemljenih oraha. Imamo nešto zasađeno. Kalemaši stari 2 godine. Znači, ovaj orah iduće godine treba da ima plodove, rupa kopana 70 puta 70 puta 60, par komada. Evo da vidimo ovaj drugi, njemu je malo ljepše, ima bolju zemlju, ona je žuta, ali ovaj nešto druge boje. I evo, znači, to su ti kalemljeni orasi, evo namo se vidi i kako je kalemljen. Jes. Uglavnom, to je to. Za 10 godina ćemo da vidimo šta će da bude. Ima tu još nekih. Duše, ovaj dole i nije kalemljen. Ovaj ovamo vjerovatno jest, ali nije veze. Uglavnom, eto, 10. mjesec 2016. godine. Tako se malo radilo.